Aba batandika urugendo rwo kuzinduka omubureberezi bwa Kinkiizi omu district ya Kanungu kandi babanza kushaba aha kanisa ya All Saints Nakasero batakasimbwire. Omu province of Church of Uganda ngasha makanisa gona ga Uganda buri diocese eine diocese ndije mwene banywani babo hati banywani baitu n'abakinkiizi so nibo tuyonte za kutayayira tuburenjiri tushayarinje tuba traininge tumanyane tuweze mukame kitinzi. Okuzinduka kwabo hona nibendo kureba no kwegera harizimwe ahariza projects eziri omu diocese eji. Hati twaba training ningashi tukabegyese ebintu yemukone myoga nka president Museveni kwagamba emyoga ntwega then nk'ekiharane kitwabatwarira okwegyesa sabuni okutwaza kubegyesa nibabisaho nibaguza nibatunga sente nibaha ebicwero kandi bakora na church projects ezindi. President wa Mothers Union yasima abo bona bakwatireho regi okurundana ebintu byo kuzinduka kandi ebintu bya million 9 nibyo birunde inwe. Ngabo osoma mu abakolinso ekyokubiri esura 9 unyiri wa 7 nti Katonda asanyukiro agaba nememe esanyufu kale twebaza abo bona batwatiddeko era tubasabira Katonda abawo omukisa ate mwongere nga bwetubanga tubadde obutuze wamwe okubasaba mutuwenga nga mwagala. Nabwanyuma bahebwa omugisha okutambura n'okugaruka buhoro. Beja n'ebintu kumuri kubireeba bariyo nibeija kubatayira na rukundo ya Ruhanga. Mwe tushaba mbakire kandi tushaba ngo babakoremo umurimo nemwe mbakoremo umurimo obuzare bwaitu bugume butugasire kuko turiyo muri Kristo turiyendemwe. Gasha kwa Jime Mhumza.